Zdravo, ja sam Mila Sila i pomoći ću ti da naučiš lične zamjenice u engleskom jeziku. Lične zamjenice u engleskom jeziku su veoma važne zbog toga što one dolaze najčešće na mesto subjekta u rečenici, a mesto subjekta ne može ostati nepopunjeno. Na mesto subjekta dolaze i imenice i one je praktično zeleno svetlo za počinjanje bilo kakve rečenice u engleskom jeziku, a te zamjenice lične mogu zameniti imenicu. Lične zamjenice u engleskom su sledeće. Ja se kaže I, ti, you. Vi se takođe kaže you. Dakle, nije bitno da li je sagovornik jedan ili više njih, svakako se sagovorniku obraćamo sa you. Mi na engleskom jeziku je we, gde i govornik i sagovornik govore o svom zajedništvu. Treća osoba koja ne učestvuje u razgovoru, ako je jedna osoba muškog pola, označava se sa he. Ako je jedna ženska osoba, treća osoba koja ne učestvuje u razgovoru, onda se označava sa she. Treća osoba ili osoba koja ne učestvuje u razgovoru nedefinisanog pola je it. To je takozvani neutralni rod. Ako više osoba su te treće osobe koje ne učestvuju u razgovoru, bilo da su one muške, ženske ili srednjeg roda, one se označavaju sa they. Dakle, they je i za one ljude, i za one žene, i za onu decu, sve je they kad ih je više i ne učestvuje u razgovoru. Vidimo kako to izgleda na sličici. Ovaj govornik, evo, sebi se obraća sa I. Svom sagovorniku se obraća sa you, jednako kao i ovaj govornik svojoj sagovornici kako se obraća sa you, i ovi ovde govornici se jednom sagovorniku obraćaju sa you, što bi na srpskom bilo ti, a on se svima njima obraća sa you, što bi na srpskom bilo vi. Dakle, u engleskom nema persiranja. Kada govori o muškoj osobi koja ne učestvuje u razgovoru, ovaj ovde govornik označava ga sa he. Kada govori o ženskoj osobi koja ne učestvuje u razgovoru, ovaj ovde govornik ovu žensku osobu označava sa she. Kada govore o sebi i svom sagovorniku zajedno, onda govornici govore we ili mi. Evo ovde we ili mi, evo ovde we ili mi, i ovde we ili mi. Govornici i sagovornici označavaju sebe zajedno pomoću we. Kada govori o trećim licima koje ne učestvuju u razgovoru, a njih ima više, ova ženska osoba koja govori označava ih sa they. Bilo da su to muške ili ženske osobe, ili više muških osoba ili više ženskih osoba. Sad je zanimljivo što u engleskom postoji i takozvani neutralni rod. U srpskom je on takođe prisutan, u engleskom ga ima na neki drugačiji način. Naprimjer, it bi se označilo sunce, u srpskom je to sunce srednjeg roda, tako da se tu poklapamo sa engleskim. Taj cvet u srpskom je muškog roda, a u engleskom je it, neutralnog, i kao i ostale biljkice. Ta beba u srpskom je ženskog gramatičkog roda, a u engleskom je it, neutralnog roda, onda kada nam je beba nepoznata i kad joj ne znamo pol. Ovde imamo bebu koja je majci poznata i majka kada bude drugim ljudima pričala o svom detetu, ona će bebu označiti sa she ili sa he u zavisnosti od pola. Zatim životinje, isto se označavaju sa it, pa bi ovaj pas koji je u srpskom taj pas bio u engleskom it, iako je u srpskom muškog roda. Ili ako kažemo to kuća, onda je i u srpskom i u engleskom neutralnog roda. Ova šolja koja je predmet u srpskom je ta šolja ženskog roda, u engleskom je neutralnog roda. Englezi često za ono što mnogo vole govore she čak i kad nije ženskog pola. I sada da ponovimo. Ja, I, ti, you, vi, isto you, mi, we, on, he, ona, she, ono, it, oni ili one, they. I, we, you, he, she, it, they.